Osvojili ste svetska prvenstva, NBA prstenje, velike i male ekrane, oduševili ste milione, osvojili srca hiljadama sredovečnih Ruskinja i nasmejali nekoliko ljudi. Ali u životu morate negovati balans između dobra i zla. Ako ste do sada usrećivali naciju, krajnje je vreme da je malo pokvarite. Zato vam predstavljamo reklamiranje kladionica. Za samo nekoliko hiljada evra možete da doprinesete raspirivanju pošasti kockanja u zemlji koja je od vas napravila idole. Budite i vi jedan od sponzora epidemije zavisnosti od kocke, koja osiromašuje najsiromašnije stanovništvo, spada u najtežu grupu bolesti zavisnosti i uništava one koji traže beg iz bede. Zažmurite na činjenicu da kuća uvek dobija, da je broj ljudi zavisnih od kocke u Srbiji skočio sa 33.000 na više od 300.000 za samo 5 godina, da su najugroženiji srednjoškolci i studenti, da najmlađi zavisnik od kocke ima svega 12 godina, da se više od 30 kladionica nalazi na manje od 200 metara od škola samo u Beogradu i da kockarnice niču na svakom ćošku. I zato predstavite kladionice kao bezazlenu zabavu i brzu i laku zaradu i doprinesite razvoju zavisnosti koja traje ceo život. Uzmite keš za komercijalni kontent za kladionice i kockarnice sa Kijom Kockar.